Kake mai ho mai te wai ora kia hau kia tūtā ki wai tā ki wai tā ki wai ora e. Nau mai haere mai kia toa. Toa o Aotearoa. A gathering of Maori warriors from throughout the land who come together to compete for the ultimate title of Toa o Aotearoa. Up next is today's session. Wahanga Kwako. And today's weapon is Patu. Nō reira kia tahuri ake rā tātou. Ka huri aro ki te papahoro rākau. He korikori he ako te whāingaroa. Ko te Patu, tētahi atu rākau. Hei kau e mā te toa. E ki te ake ai i te whānui o ngā pūkenga. Ko ia nei o tātou tikanga Maori. No ngā whare tūtaua, ka kaha ke ārunga, ka kaha ke āraro. Nā kona, ka whakaakona he rārangi tauira, maupatu e tū ki te rangi. Me aro nui ngā toa, ki ngā ako kia au, ka iara mai he wāhanga patu, ki te wero nui, e whai atu ana, ka mataara mai rā. Ko te pirita, ko ngā karo, ngā momo pakaritanga. Tae atu hoki, ki ngā momo whakaataranga āhai. He wāpoto ki te ako, me pēhea e uai, ki te hinenga rotoa. Ko ia tonu te wero mō te rānei, he wero tuatini hei whakamātau ake i ngā pūkenga, maupatu a ngā toa. He aronga tīnana, he aronga hinengaro. Mā waira e toa. Ko te toa tuatahi, hei whakaatu i ngā tikanga patu ko Kemara. Keri te mai. Tuko! I thought it was good because it was not only just a single challenge, the combination sort of made it a tad bit difficult, but at the same time enjoyable. Ka hoki ka huri ki wero ke atu. Kia koi, kia pakari. I knew the main goal was to at least hit it, or at least get it off the rākau, but I actually found it quite difficult. Whai muri iho, ko te karu i ngā rākau pirita. Toru, rite! Ahai! Hai! Pohoi pura! Hua! Poika pokawe! Memorising not only the counts but the names, and then there was also the movement. So putting all that together in a short amount of time was definitely a challenge on its own. He ana mai, me mutu i kona. I think that was a tricky one, That was a tricky one considering he only gave us a certain amount of time. Ka ea te wero nui. Whai ake ana ko te toa nei a tamatea. Tuko! I haven't done the ohua jump that often, so that was a bit of a hoki te mahara, but no, it was good. Ko te mahi nei, he tuatahitanga ki etahi. He oi, ka pakari tonu te mahi. A lot of my own sort of training techniques in there are target-based, so I quite enjoyed that. Ka huri ki ngā pirita. I enjoy that sort of stuff, the combination of timing and striking at the same time. Ko etahi o ngā mahi, he tino wero i te hinengaro. Good to have the brain quickens with different dexterity and timing challenges. Ka whakarangirua i ngā tohu ka hapa. Tēnā koe. Ka nui tēnā. Didn't really have any strategy other than to try and remember what was taught to us and try to the best of my ability. He ngātu he toa, ara mai rā he toa. Ko owena. Ko! To be honest, when I looked at them, I was like, oh, damn, we actually have to do this stuff.
Ka huri ki wero anō, engari, me tūpato tonu te haere. Oh, the kumara one, oh my god, that one was far, man, far. Like, been practicing with little distance in the ako next month. They make this ridiculously long one. I didn't even think I got one, man. Ko ngā karo. Āhai. Ai! Oi, rua! Okoe! Toru! Ongo kore! Wha! I enjoy Aho, especially the random counts. It's more difficult than what you think, getting those random numbers thrown at you, because you're thinking it could be 2 or could be 8, next minute it's 3. Mā te whakarangi rua, ka ua ake ai te mahi. E nā koe te toa! Because we didn't know what was coming up. It made the thing a bit more interesting and made you curse yourself after you finished, because you knew definitely that you could do better. Ko te mau patu te wero nui mā te kāhui toa. Ko Tirakarere te toa kuara mai nei. Tuko! Tika tonu atu, ki ngā mahi. I didn't find it easy, exciting. Not gonna say my first time with the Patu. He wero tuatini, a tīnana, a hina ngā rohoki. Āna! Kai te pai, haere tonu. Tuarua! Striking the old kumara off the stick, that's a pretty big leap for me, as I got long legs. Ko ngā karo. Ngā toro parawai. He mea hau, anō ngā karo, ki te whiua i te rākau. Ko ngā āhai. Rua! Hōkau! Toru! Hōkau! The kupu to the āhai patu, and that toro parawai. Ko i nei te whā i ngā taumaha, ko te whakarangi rua i ngā tohutohu. Ewa! Whoro! Tonga huru! Whoro whenua! Mentally, I wasn't prepared. I guess after I came out of it, with everything, I guess I can do better. Ka pai tēnei wāhanga Tirakarere. Hea mai tēnei. Wah! Tēnā! Tuko! Ko Joel te toa whai ake. Mauraka is only a quarter of what we need to know to be a toa. You need to be good at all of them. So I reckon that was quite good. Ka huri ki te wero tuarua. Ko te peke ki te wero kumara, kua herea nei ki te rākau. Peke noa. He was pretty wide, striking, but I think I was on it. Yeah, the accuracy was on, so sweet. That's a good sign. I nā ianei, me karo I ngā rākau pirita. Ka pai ngā mahi. Ai! Ai! Hoi kura! Rua! Hōkau! Toru! That's the one that got me. Was the remembering part. So I'm not that good at remembering. Hai ko nei pea ka he te mahi. Tēnā koe te toa. Ka tau. So you got to be good at everything. You just can't be a nutty fighter. You got to have a bit of brains too. Patura. Ko te toa whai ake nei, ko Edmund. Tuko! Found it alright and pretty easy to adapt to. I've adapted to it well. It's just being aware of my surroundings, and also coordination with their hands and legs. Matur. Learning how to use proper accuracy and also leg movement, jumping into the strike and hitting on your one foot. I found that a bit of a challenge. Ha ngai pū ana tana patu. Aha koa, āta haere noa. Ko ngā karo.
Ka pai, ahai. Arite. Tahi, hoikura. Rua, whakaue. Toru, opare. Ha, opare. I found that really challenging, especially remembering the kupu, remembering the movements too. Whiro maro. Ngunguru. Iwa. Toa. Auru. Oro whenua. Arite mai. Pai, apai. Rua. Whakaue. Amo te kau. Oro whenua. Tēnā koe te toa. Tau ke ngā mahi. Learning more new about the toa every day. It's a good experience. Ka puta a Edmund I ngā whakamātautanga a te mau Patu. Ka ara mai ko Kairo. Tunga! Trying to execute the part of the move where you flick the legs up into the air and hit the buttocks. That was difficult for me. Ka otia I ngā toro parawai, ka huri ki te wero a tana Patu. To skip and then try and knock the kumara off the pole. That again was a difficult one for me. Te ahua nei, he wāhanga taimaha ko tēnei, mā Kairo. Mai, whakareri mai. Hu! 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 Ahai. Tai! Te ingoa. I think the thing I had focused too much attention on was trying to remember the names of the Patu movements. That's one of the things I'd like to take away. Being able to take things on as quickly as possible. Tēnā.